Estepe oikópe imba'e omopandýiva'ekue Mbo'eharakuérape oĩva Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní. Juez Carlos Bordón omboyképe sentencia oĩhaguére ñane ñe'ẽre. Mbo'ehára Ferreira omombeu mba'éichapa oñeñandu upe ahaguére. Nomo'añetéi peteĩ avei ipytu'õhára ñangahára juez ajépa ojapóvahína kuri pe hembiapópe. Ha'e nomo'añetéi upéva ha noirihaguére castellanope ombotove. Umíva rovaképe Constitución Nacional hesakãitereipe artículo 77, artículo 140 heihápe Paraguay neta ñe'ẽ ha castellano ha guaraníme ha upéva rapykuéri jandoikevéima ambue mba'e ojejapóntemava'erã ha aichavá tapicha opytávoi ñandéve sa'íramo añete orekópe pokatu ha omboguevice pe Guarani oñembohetepy mbaretéva hína mbeguekatúpe ajéva. Mbo'eharakuéra oĩva Ateneope oñemondýipa oikuaávo mba'éichapa pe juez Bordón oñemoĩva'ekue ojejapo hag̃ua pe sentencia guaraníme. Rohejamo'ãi romyasãita oparpiete rohechauka hag̃ua aichavá ndoikotevéi ore oĩ pe tekojoja ombápo hag̃ua. Aichavá tapicha omboykéva peteĩ ñe'ẽ noikotevéi ñane retã ikotevé tapicha ikatupyrýiva oikuaáva ome'ẽ hag̃ua hekópe ndaheñónte ñe'ẽme avei ojehaipy jave peteĩ mba'éichapa nde ñe'ẽta uta ndéve ohe'i nde guaraníme ha eremomoĩ upaite chupe mba'épa oĩporã mba'e ha pe mba'evaikue orekótaha peteĩ ohotaha ka'irãime ha pe nde japojýta chupe castellanove eñembohorývo péicha peteĩ tapicháre ojapó ñete mba'evai nikatúi péicha eñembohory heseve ajéu. Ijetu'u jaguerovia hag̃ua, pero oikóguetei ko ñane tiempope ko'áichagua mba'e tapicha oñembohorýva ñane ñe'ẽ ijukyetéva ha'éva Guarani. Sentencia oĩva Guaraníme ñane ñe'ẽtépe ha upévare ocancela omboykeitevoi ha ojerure ojescribí hag̃ua castellanope ha añetehápe ñane sorprende porque heta tiempo ya lucha ñamba'apo ikatu hag̃ua ñane ñe'ẽ Guarani oiko chugui peteĩ ñe'ẽ legal ko ñane paíspe porque jaikuaa ñande jaguereko mokõi lengua ha upévare Mbo'eharakuérape Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní oñemondýipa hag̃uãmoíta peteĩ medida ojapóta peteĩ denuncia pública ha upe ojerurétape juez Bordón oexplica hag̃ua mba'érepa ojapo ha oactúa péicha. Aguyéndeve Araceli Romero, yetu'únte ñañontende porã hag̃ua, pero ahora moitémpala hace de testigo de juicio a guaraníetépe, güey, se monduyó de entrada, güey, pero ñane mba'ete tengo la guaraní allá.